Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru Masehi. Jadi wasangi sitonganna yang paling pokok yaitu kilalana atau tongangi introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kipak bicara ikapesa ialewe atau makada iranna-rannai atau tungangi. Ya, jadi sitonganna ia ko angka tahu tuli rana-rana ia tu tunganna rana-rana i kehidupanna insyaallah ia tu tahu madari makanja pakalinonna nasabak na jagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma kunasang alena tau matapak na dinis sangyon-ron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sangonrong iko tomate. Ya nama tau matapak mo. Wat disanis sangiton ron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanaway ni gare mapamula ki kalo lolattu mato. Kaya kami gado sa ipigaw na ya decing. Tama ko miro. Na ini jamay di na mo kita lupay. Nah, dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak. Ya benar roh. Irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ijama na ya deceng. Kangang kadalelena. Nigi tau mega deceng na ya jana ya na tau salama. Tapi nigi tau mega jana na ya deceng na itu macilaka na ya. Ya maka guru takalisiden reng almarhum. Ya kusiratu deceng munasera pulo nasera jamu salama mo po. Pak si salaci di moy. Ia biana rekome gai masalah siratu ijana naserami pulo nasera de cenne sabara no. Iyana tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de. Pikui carana nawat dinalah. Nasabak magai pengadilan di akhirat begitu. Angkamu isukuru kangi di umat na nabita nasabak matandre nilai na kodece yakibwa. Ya kotomakibwa dece cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala. Ia ko dosa, cik dia kibua, cik itu nilai. Makiro, ya riasa pamase. Jadi itu angpai pong Allah Ta'ala lagi pamase. Nah ia ko tome salama, kak dua lalat to, onak maka dia kumatana ijae. Nama ringat decenge. Peko carain atau salama. Dua kemungkinan. Ia ko tanya jae, mu kurangi, decenge mu tambai. Gak apa miro. Kepada koto matimba to kiri kanan. Ya komatana isa belah kanan. Ya koto melok ini mani komeki patanaki sebelah kiri. Ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ya tu ampe oko agama dua. Angka ya satoba dengan istighfar supaya kurangi jae. Angka tu ya beramal baik. Ya tu ampe makada wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa dihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasimoy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan inagan 2 dece takibwa kama kiro. Yana tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik. Nairu ya sange deceng aja tabatasi maka da masampaja patay na yasang deceng masidak ka patay na payasa deceng de. Yero pesange pape deceng maka ya namuyin laudong amitawe. Yana tunang kamapak guro ng itaw pandrita maka da ya ko bunga moto ko Kalau tahu bunga mite ilo do ngamanang. Bunga isalay boleh nang kataw ye wasidup pamalala ilo do ngangi. Mudah kasi nang kadali na nawat di masapeda. Ang kataw hita balu mudah-mudah po kasi tas lempo yang idali na mamagi-magi na tarala balu-balu na.
Kata isa joka pota palampiru muruk nanta padisingan. Talu tahu bunga ita ilodongan. Ya romagai sitongan na rewolok kui di ero. Nasaba engkau ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi milodongan sila surah salana na iya ropa dongan ero ni lawero denis sangero to ilodongan malaika mangilok-lok kupung Allah Ta'ala. Jadi malaika malapor kupung imilaw maka talitui po pada ni lawangi Rasulullah surana. Jadi itu ampai makanjala ada tu kuilaw doang ang itaw Yan tu nakada gurute nang kataw milaw do sogi na din nami sogi balibola mo milaw do nga sogi malaika pamilaw do nga kuiko. Ito iya jadi maka ito pandrita yan mo ilaw daw na din na mero barantiing kalaway ko pa daw nga mo tawin na milaw daw nga huwag nga pamatu malikoy ko malaika pamilaw daw nga ko yo pwede madari besa mo tilaw daw nga balibola ta sogi kada po tapasogi balibola ko iya ni may makukuha na sa inyo balibola. Jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Itu salangnya ka makit itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya mematoto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yero ya metoto ko to siruntu tapat mabre salang assalamualaikum. Magto ka assalamualaikum assalamualaikum. Kada ki epo talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasaybi po wabarakatuh tapak barakah kang ipo ngatutungan. Jadi itu sampai kata hidup pate beresalagi. Tapi makukualita lele mani mamota mabola nate deto na beresalag lele beresalana. Maka na Assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan ngigare Pak. Iya je tumakanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro. Kode nagaga puramanan ni baca Pak Dongan sebelumnya matinro Pak Megay katu Pak Dongan kotome matinro ko parenta itu mapamulai mak jenne jolo puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amu purayero ibaca ni suratul Fatihah akapa kulallahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu na kalau kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam mim gang kahumul muflihun napa ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah kata 20 talu alhamdulillah kata 20 talu Allahu akbar kata 24 mage iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okoni tulatihan ngamatenga nasaba maka dami mati nabita an-naumu akhul maut iya tutinroy masilas surang isi bawa amatengangi jadi yanang katutaw melo matinro iya na tuon rok to koto melo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amateng yana tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada guru amatengangi pa iya tu tau matinro itu makoto cuma ini iya matinro iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala kadat apa iya tu tinro itu angkat tu tinro makia pelang jadi siaga tata matinro lai hitung masa pajasunna kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni jadi siaga tak matinro seko tireke masam pajasunna itu tinro makia pelang jadi makada mereka matinro masija bije tatesi di matu tate dua moto nama tahajud tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat ina tinro make pala nasaba tidur untuk ibadah
Iya ni ko makademi tinro masijak supaya moto menonton Pak Golok matu salah ya dia na pader itu si salah iya nyon nak melo moto iya na tu ampai namo iya tu ko ramalangi namo tinro na tahu itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa namo ramalangi itu makia palato na sabab makada moto masih matinro masijak supaya matu moto mandre subuh. Jadi ia natu tinro na tau make itu terhitung masam paja sunnah. Jadi aku patakjangi matinro irekengi masam paja sunnah patakjang. Kemudian yang kedua tinro yang make apalagi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasang pure masam paja tahajud. Nama tetek dua ni na selesai mas tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na 5 na tama subuh. Maka dah mejok matinro-tinro istirahat mata koki sa di masam pajang matinro istirahat untuk masam pajang subuh ireketo sampai sunnahnya tu itu tidur ibadah jaja tak kada ia tahu matinro iya tu tahu matinro wat dia tu makia pala napa ni dia tu gaga dosa na te ko matinro engka tahu matinro madosa dia gaga tahu matinro mak beleh nalanya tapi aku masam pajang kita buat di madosa maka tapi aku yasa malampe baca na imangin atau 5 seming betul na roko no apa cau ni teto termasuk itu jadi ia tu ampai tau matinro ini atau tahu deka dosa na ia na dia na tinro tewat di mapuasa ite wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na lontong imana na itamana makiro jadi itu ampai tinro angka tu tinro makia palang ia naron na apa ia ko tomelo mak deking ais na megay gaji umur tat dengo ko tinro si jangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jangi tareke ni gare arwah ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pilih manoto yan ang kataw mako tu pak tate serawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw ngumuro na 20 merua taw tu megang itinro na nanya tu na iya itareke ni gare jadi yan tu apa masyarakat dena siaga nareko sampajata mitaranungang dena siaga palana agan sana dena siaga tanah wattu ipake makasibiyang dena siaga pada nak masa paja mangaribi ki natalima mi manne pitu manne dena siaga wattu ipake masampaja namu ya ro pitu manne deto na sampurna madar ya kajili-jili paringarang masampaja ni ngerang sandalana barasingan itu nasalani ro barasingan di katokotannya sampajar ro ini nulis suku ini makwami ro jadi ia kotannya pakasi bilang bantu kiman rasa ki yana tu nak kada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na demeto baja ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi yana tu ampai maka da usahakan inang kapakasibieta manenungan namo otomatis tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ya itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampak mi kaya gasan pasidak ke cinampak ya ko andre patapulu mesona jadi Pak Galunge Pak Dara Ekomelo ki salama aseta apa andre ni itu patapula sona makwami tu tomato tariolo melo inno galunge mapamula mabaca dongi na pandri puima Pak Nasawai manyama ku puima ngipandre Pak Jaji donna itu melo simatu matanang mabaca si na iya bine de na siulang itu pura simatu ya tu mak baca si mandre sebaru mak baca si mesino galunge mak baca si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongi na panandre andre na pak mancaji pak dongi jadi salama iti tegere mak galu de na me garacu na pake na dumpa sena yo po makoko atau hais angka mana ne rupa na racungin ade je na me jaji
Pak namo tau kasih dek to na nilaw do. Ya biasa to kasih milaw do. Maka dah kung kanya sebe nasan. Mamagi-magi kasi nasalama ase natin nawat dito loma daros nang kati lulungan. Ya makoko tau kasih ko lalu nasa nyanyaman to sugi. Tapa makada ni nyanyaman to sugi. Tak dengi pak dongan ni. Itu saling mendoakan. Yaitu ampai pitu tau kasiasi milaw dongan ni nakala patapulo tau panrita tu. Kaji sapa kio ko kampung he. Kung katau de ganakna. Etani purana makbay ni malakay na de ganakna. Tasuro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakay ko jumai. Napatasuro milaw dongan ni. Apa pitu tau kasiasi milaw do ko jumai itu nakala ko patapulo tau panrita milaw do. Yero tasidakay. Tapi talawi bolana. Ceneki sampai kado yanu. Kanya tau madareke ya. Pak makato jete ka tau madareke ni. Kasay gagagan liwat dareke na. Itu makabalo bolana to limelo elek bantuan. Indok dareke ni asan na itu. Penak din nami de dami ganna. Kami to tau makoto pak cacapu kolino itu tau makai dareke. Cacapu de meto. Iya, jadi usahakan aja tak dareke. Pak iya ko mak dareke, iya ko meki mak dareke ko ki ko ngalata ala mak dalari marani. Yang tu ampai kong ka masalata, ala ki wajen ne tasuju masampaja. Ya te mak ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro, apa tama. Panoki ko statusnya, aga nasa aku menyesal. Aragi makada hatiku pecah. Wah. Napa natari gambar lope-lope repak. Karena tahu mak puji mak gagu nasa sabar say. Wah. Iya nah. Tapi de tora ko ibu-ibu muslimah na pasitanga de. Iya. Banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu. Tapananungan. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil qulub. Tak baca-baca ya roh. Mas sering-sering tak baca. Aja mo talanda maka dia matu bali bola ta wae. Malasan ya bali bola aku boleh pengajian. Deto kana beti sarapa. As-salawat ki magi. Ia tu salawati bil qulub Pak Burah. Ia ko angka tau tu 5 kali liap papenak dina, madari bak barab barona, cede-cede tak sela-selang. Kata mako tu. Madari mak barab arona dia namanya matindro abu mimonina gage tak selesi ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu Pak Burah ia tu untuk watakalewe kan wa afiatil abadani wa shifaiha wa nuril absari yelengi cahaya pilalanna atinna jadi ia tu maka jalan dah ia tu salawat tibil kulub betul kan nak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir ta baca-baca salawati bil qulub Pak Burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya na lo ta baca ta sapu-sapu lunna Pak Burah tu. Aja nih pala bawa maka dia ini pakai ke tolong majelis taklim Allahumma sholli ya kok kepala dia pakai justru ya mimpi Pak Guru kina sama Pak Burah makiro pada ilo na tu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka Pak Burah he resep nama ko ye latu bola na den andre dena sautu ya makiro jadi aja tala bawa ngiro tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na ta ko masam-masam mangi baca kapito ko wae na patawarrung na patinong ang katoto to biasa bawe loko sa de na mimbara ko jumai katuti wae rino na taro ko sa de na mimbara na mode tabaway ya banaro ko jumai na kato batako masige tabaca niero talay Pak Burah nanya itu na pake to Padre Terio akapito na baca salawati bil qulub yan ang kataw nasale la sala sama kalilyang maka dia istilah la sasilele maka dia ogi na lele samo-samo na sangi iyan na rota pake itu salawati bil qulub
Itanya salawat sembarangnya tuh. Taunakan nastaro laiburai oko nabita. Salawat bil kulub itu. Jadi Pak Buralada tuh. Ikong katau mangilu-ngilu tuh maga madari madara remang anu tabaca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na cici Pak Bura. Itu di bil kulub itu. Aja nih baca bawah mau ini ya alami majelis tadi. Allahumma salli. Dia nak kena baca kolak bolana. Itu jadi tidak itu obat. Itu ya Bu. Iya kau mata-kotak kau kasading. Oh mata-kotak kau nak makan deh makura-kura istirahat nak. Ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasabah mapamulai atie fisik naburai mana gitu. Di makura tuh salawat si batu-batu mana kecuali itu dalam mana tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tibbil kulubi wadawaiha. Atie. Lasana atie Pak Mura itu nang kata tuh masuk sepat penandina komade cengita wela saat itu tak baca. Pak Megatoje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre na foto ko HP na pada pete tak makan dia tiacang melu sia tiacang mapin andre ternyata we melu yacang alina malah sati. Jadi iya, baca itu Pak Bura itu angkana anak makan dari kudang ada. Baca itu nasabah ada di situ wanuril abasari. Basarun itu tania pandangan, itu pandangan batin. Iya komelo iya lete atajangan papinat di betongan na magampai sa makada aing kasat di makaleleng. Biasa tuh. Tapi anu makada aing kasat di makaleleng makada oh ternyata makuye. Itu sebenarnya wanuril abasari. Jadi itu salawatannya salawat sembara. Cuma kadang ini nasabak biasa na din irisa ya. Aku mamiro. Iya. Irisa macan ringi lakai. Wat ding irisa gara-gara itu. Itu wanuril abasari itu. Nelengi isyarat maka demagi je na makaleleng. Yuk itu. Jadi itu Pak Dong makan jalan. Masalai makia palang manci Pak Buratoi. Nah, iya. Tapala mana mo to? Tapala ibu yaro kemudian amalkan. Meki matinro tabacay. Moto ki matu tabaca-baca ya. Iya ko mani tasapu-sapu ng koleta. Itu obat. Iya ko matakko ka. Iya man itu sering saya pakai itu. Dengan kalimat la ilaha illallah. Angka beraka ng guru ta Ki Haji Fathudin Sukara almarhum alamagafurlah. Saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka. Weh, detoro tamatakko ustaz. Sudah kalau kasih, detor tamatak ko ustaz. Macam ini lo macarama. Lo toni mengantara jamaah. Elatu ki pesantren ini lo topi mak bela. Sudah makro. Detor tamatak ko ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Ustaz nasang la ilaha illallah ibaca kasiratu Pak Burah itu. Saya ingat sekali itu kok rokolan na pesantren ini mundri na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kasiratu ini akan ngimali Pak Murah. Ya ko cakaru dulada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha illallah kasiratu na pakolyu yang penting pure tak de peringaramu otok no na mo de na matinro itu nama siang. Tu pasan na guru tak. Jadi dia oh ternyata ya rona pakai. Jadi itu guru tak tu jadi besok pakai itu. Ya ko si sabu-sabu ni caraku. Tasi minggu dia istirahat, 20 sona dia istirahat. Pakai ni. Itu apa iya ko masuk macarama na ko masuk lo Kalimantan lo maga. Madari jamaah apa aja makutan. Madari tetesi dini day panak de. Tuliang kamu pi makutan si sele. Maka dia kumi turusi kurang istirahat. Tapi baraka na guru ya benar dia upake. Jadi kadang-kala itu ko liu-liu kak masalawa la ilaha illallah baca. Namun cinampan. Namun kami kendaraan matinro, biasa kok kami pasawa matinro. Cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul. Jadi ngerala dero na Pak Guru ngak guru tade iya mero maka de teman repitami mandre kada ko mabela niya tu ya ko pitami mabela ni de me mano wan repetat. Jadi itu saja. Jadi nang kapitami ngoko gamay makanja. Termasuk itu tadi. Itu Pak Guru nak tabaca salawat tibil kulub. Tu maka jala de itu.
Tapi tanya aja anak pokok tahu matau aja makoko pokok. Iya, jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tu sitongan na amala pede rahasia pede makanja. Amala kecuali sampai dia perlu dia nama di subuh. Sunnah itu makanja subuh. Angka tu amala makanya mesti apitang seka apitangi seka aja tak ada melosia tu mesti aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka ada seka. Yana tu ampai waji apitangi haji dia nama mereka apitang seka dia nama apitangi sampai ja perlu apitangi ia mi sampai ja sunnah makanya aku makali cubu ko idi minapun misang makiro yana tu nak kada nabita makanya tu sampai ja sunnah ko kui boleh ya sampai ja perlu ko masih apa ya ko kui boleh dia kata mita ki cuma maraji mi jama ko makundur-kundrui Pak iya kau kata upur masa pejangis sanade nasa pejasuna kau masih na rewa lau bolana. Ya na letu bolana nasa pejasuna tau makan jaka tapak na itu. Tapi aku letu boleh dari itu makan aja bawan. Tidak payah tu aja bawan. Pelai ko matak ko ni malala meloto ni manre meloto ni manoto nasa aja na jolo sunna.